In 200 meters, make a U-turn. Tuna hian GKV One Mall Hyderabad kalna hei kalna 3 crore tak hi. walangai hi GKV One Mall ya ini kan yang penting aquarium pui lutuk lo am ta hian Finding Nemo sangang tu halong ni Hehe GKV One Mall về là nỉ tuna hian food court han kalang Eileen hi han thupi ber khot mấy dễ li la chỉ lấy mấy kan ele loka chuan thil an ei to don ani na tak tak ma in let's do it hey here food court ani hala chung thi games khelna về là nia khoi ka kalpui theo hi nam dong le phot tangi thil ei sang sang tha oma nghe cái này yang nè ai hin lo ame Burger King burger thì kan ei nge midang chu KFC vel den tuma wow China nei don boka isolate thei lo deuh kha he kha ngai ve lo rồi ei hlei me nga chenin KFC kuar chine hey doktor wata birthday pa deuh aniang KFC hi airport bohar gan ya kan kal lam khan hetlai mi hi tui vak lo airport mi kha tui ke zo thengang lo chu ni in food court Papa chu hei tui tia zo jian le tuna kan lo shopping về don tak tak ta ni hi hei te han ti ve le la ma se Engmah kali lo headline huna ya ting kala vel mai ni chuan next shopping mall kan kal le to do na te kan pa hen GT la na ni hi Inorbit Mall kan kal ve thung don Continue on Jubilee Hills Checkpost Road for 800 meters. cable bridge ani cable ở liền bé cái ngồi bị ăn tiện sơn không mẹ hay lịch chưa được không siêu vậy là sáng là mất đo miền Inorbit Mall kinh lệ ta quốc bị xem bài được không bỏ chi hơn mấy cái đường tắc tắc là cái lại pun mungkin Engmah kali le pecumang lo tili tumper về là arong kan om lo kali kalau ni tu
Inorbit Mall ว่าหันคนเนี่ยไหม เจออันนี้อ่ะอันดูตอกตัว